Massive win, massive performance, what a player. Mvugira uti see you. Mvugira ngo Cristiano Ronaldo SR7. Uyu munsi Cristiano Ronaldo yerekanye ko ari umukinnyi wa mbere ku isi bidasubirwaho. Murabizi abantu benshi batangiye gukritika bavuga ngo Cristiano Ronaldo ese ari kintu ari buze gukora, se Cristiano Ronaldo byaza kugenda bita, ariko uri kubona ko Cristiano Ronaldo yerekanye ko afite mentality hejuru, yerekanye ko ari umukinnyi mukuru. Ntago bitewe n'ibyo João Neves yaramuvuzeho, ntago twatekerezaga ko bari buze kubanza mu mukino bose kandi bagakina match nziza, ariko uri kubona ko bakinye match nziza. João Neves yatsinze igitego ariko n'ubundi Cristiano Ronaldo aragiserebura. Cristiano Ronaldo ntago byamubuje kugiserebura. Ni kigaragaza ko uri aba ari umukinnyi ukomeye, aba ari umukinnyi mukuru ubuzi byarimo. Ntago ameze nk'abari abana bahubuka, aba yabibonye ko umwana yahubutse ariko akavuga ati umwana yahubutse okereka mukosore mwereka ko ari nge mukinnyi mukuru. Cristiano Ronaldo atsinze ibitego bibiri byiza, ahushije ibitego bigera muri bitatu, ubundi yashaka ibitego bitanu agahiteza ibitego nk'ibyo ahiteza ibitego nk'ibya Messi, ariko ntago bimukundiye. Gusa ikintu kiza gihari ni kimwe, nuko Cristiano Ronaldo atsinze ibitego bibiri agafasha ikipe ya Portugal kwitwara neza. Uri kubona ko Portugal yitsinze ibitego 4, yitsinze idomina, ariko ibitego byose yatsinze byaturukaga ku ruhande rwa Cristiano Ronaldo. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Cristiano Ronaldo agifite inyota nyinshi cyane, ashaka kuvuga ati nge ndashaka guprova ko ari nge wa mbere ku isi. Sinzi niba abafana ba Cristiano Ronaldo muri kunyumva, ariko icyo nkubwiye cyo Cristiano ni wa mbere. Nyandikira muri comment ngo see you Cristiano Ronaldo SR7 number 1 on the top. Nubwo Messi afite ibitego tanu, ariko ntago bikuyeho ko Cristiano Ronaldo ari umukinnyi wa mbere ku isi. Yerekanye ko ari umukinnyi wa mbere ku isi we na Lionel Messi, ko bakiri ku rwego rumwe. Nubwo Lionel Messi yatwaye igikombe, yerekanye ko nawe afite inyota yo icyo gikombe yagira ute yagitwara. Abafana ba Cristiano Ronaldo bari bafite imitima ihagaze, bari kuvuga ati ese iyi match iraza kugenda ute? Cristiano arangiza match adatsinze igitego, araba dukoreye ikintu. Portugal barayisezerera, noneho impaka ziraba zicitse. Abafana ba Messi ubwo barahita bavuga ko Cristiano Ronaldo abari wa kabiri byasubirwa, ariko ubu noneho nabo bafana ba Ronaldo Cristiano abashyize mu rujije abafana ba Messi. Aravuze ati se ninde wa mbere? Ni Messi ni Ronaldo? Abantu baracyari mu rujije, abantu ubundi bari bazi ko urujije ruze kurangira uyu munsi, ariko Cristiano Ronaldo yerekanye urwego ko ari umukinnyi mukuru, ari umukinnyi ukomeye, ari umukinnyi ushobora gukora itandukaniro isaha n'isaha. Buriya ibitego bibiri muri match nk'iyi ntabwo biba byoroshye, n'ibindi biba bigoye. Noneho bamaje kukritika kuri match ya mbere ngo nta gitego watsinze, mugenzi wawe yatsinze ibitego bibiri, noneho akaza gatsinda ibitego bitanu, umva pressure ugiyeho. Ntago ari buri mukinnyi wabasha kwikura kuri la pressure ngo abashe gutsinda ibitego bibiri nta pressure afite, umutima utuje, ariko uvuga ati ngiye reka nkore utuntu twanjye. Wabonaga ko Cristiano Ronaldo bamuvuzeho ngo Fernandes ngo yamuhaye pass 3 gusa ngo kuva bakinana, ngo João Neves yavuze ko ari umukinnyi usanzwe ngo nawe agomba gukora nk'abandi, ngo bandi ntago bumvikana, ba David Silva ntago bumvikana. Ariko babonye ko Cristiano Ronaldo yaje muri match ibyo bintu byose atari kubitekereza. Yaje muri match ahanze amaso guha ikipe ye cyangwa se guha igihugu cye ishema. Ntago yaje muri match ahanze amaso amagambo yumvaga hanze kuri social media. Baje bose bafite umutima umwe bavuga ati twebwe tuje gutsinda, ntago tuje mu bintu by'amagambo wapi. Kuko no muri post yashyizeho kuri Instagram, yamaze kujya kuri Instagram ya Cristiano Ronaldo, muri post yashyizeho yavuze ko tuje gutsinda nk'ikipe imwe, ntago tuze ayo magambo. Wanasanga biriya bintu ari rumors z'abafana ba Messi. Buriya mu banyamakuru nabo babamo abafana ba Messi, wasanga ari rumors zabo zatumye bagira ute baza kuvuga ngo Cristiano ari gushwana n'abagenzi, ariko Cristiano mwabonye ko nta kintu kimwe kigihunga afite. Shout out ku bafana ba Cristiano Ronaldo, cyane Speed ejo bundi kuri match yabaye ya Messi, kuri match Argentine. Speed yavuye muri match Messi amaze gutsinda ibitego bibiri, yahise yivumbura arataha match itarangiye. Kandi urabizi ko Speed ari gukora live mu mikino yose y'igikombe cy'isi, ariko kuva aho Messi yatsinda ibitego bibiri muri la match ya kabiri, Speed yasatara avuga ati reka. Ni kigaragaza urukundo rw'abafana. Namwe niba mukunda Cristiano Ronaldo manuri imitima muri comment. Cristiano Ronaldo akora agahigo. Ejo Messi yatsinze igitego akora agahigo, ariko Cristiano Ronaldo nawe uyu munsi akuye agahigo. Uyu munsi Cristiano Ronaldo abaye umukinnyi wa mbere ku isi utsinze ibitego 6 mu bikombe by'isi 6. Ako gahigo nta wundi muntu uragakuraho. Cristiano Ronaldo muri kubona ko on the top. Niba ukunda ibiganiro bya siporo ugakunda
siporo muri rusange, nibagirwe gukora subscribe kuko tuzabana muri iki gikombe cy'isi. Ama reaction yose nzaba mari 5/5. Ciao ciao.